Difu Municipal Board pen Difu Alangroy Kapangthir. Hamren hithi kimi Sonjoy Deka Kula Dalong Amul Taza Apor Kilitang Kilong. Kardom Pini Karbi Prime Time Long Penili Rasing Join Therapy non Birtang Ton Pen Arjik Tha. Karbi Anglong Autonomous Council a CEM Tuliram Ronghang Prikir Basir ke Pangdeng Pirthi Kachiarni along Pachiton Dunsi Pai Pai Kebani Adamalom Difu Alangroy Kapang Thirmati Kastalogosai Klempon. Karbi Anglong Autonomous Council a CEM Tuliram Ronghang Prikir Basir ke Pangdeng Pirthi Kachiarni Katalona Jai Mek Dengsi Difu Municipal Board Pen Difu Alangroy Kastalogosai Dengpon. Lotika Cinema Hall Dumpen Langroy Kapang Thiramolong Chairman Rakro Pen Chinglok Pinangan Ward Commissioner Lapen Chukamartum Chitongdul. Hamren Rongsupi Hithi Kimi Sonjoy Deka Kulat Long Amul Taza Apor Kilitang Kilong Logojok Pinitong Sekot Pen KC Hamren Head Branch Tum Dampen Kulat Kapaching Kir Chega Birta Pirangki Hundor Kropen Birtang Pale. Birta Kilong Dunatengki Kidamtang Pai Pai Ni Pai Nerkep Surihinira Inquiry Siarni Sonjoy Deka Kulat Along Inut Ainjir Amul Taza Liter Sia Packet Hini Chonamponlo. Hem lerok pen oso aphan bangso amul taza chulang kipi pen oso abang aning kebang au kareng nuang theke klang ajok apiket lang pen longlo apor kile tanga hormu pusi bang thekpon laso jok pini puthot Sonjoy Deka kula lalong KSC klembang phutum jok jak damsi chingki chingwai padu deti ke kulat ingpulong de pura pachingkir cheklo kahumre da mahut kilong damatengke bangso apor kile tang liter sia amul taza ke kidoan ta jor thailo lasi kinampon long kumat nge hemtun loni mate hotel long puni pheri mimi pusi rana dumpen chithan prailo Pon ke huni bar ni baji ke thomra minute kri ke papor sini li pon sot lang le dan ma ni li lang mon pedalo thema oso chewan dat ke tong ma sini li lang tong he dalo ampar hem bidam koklo ampar debar ni sam sini li la so hormu ke pilom par ke arlo pangkling et lo ngabla si ni li mathalo yasta hang lang pu inu bai nian pak lang la ma si heno dak lo hormu ba la si ni le tumi mat bang thu phiji ma sela oso kong air bang okreng no det ma sini li bang ne do si pinya ke der sa bang nang koklo dada kapachu ban si okreng no dalo Cing sira la oso bang si aning ge bang da bang ra lo tumi dap to wen aning bang bom la Kurat kang ni abang phu Sonjoy Deka penajok pherangki aphan kapachni tengki alangli tumle kichok chikali bonta hoja elong kinamdam KC saha popular along pen nangkilu donsi kichok chi pusi adai che hekpon বস্তু মানে আমিতো 20 খাটত মাল আহিছে আৰু আমাৰটো সেই হিচাপতটো 1 কাৰ্টন 2 কাৰ্টন নাহে কেতিয়াবা 10 কাৰ্টন 5 কাৰ্টন 15 কাৰ্টনো আহে তে কিছুমান আমি কাস্টমাৰকো কওঁ যে আমি যিমান পাৰো আমি চাই লওক আৰু কিছুমানে গাঁৱৰ মানুহে চাবও নাজানে কিছুমানে তে আমি যিমানটো পাৰো আমি চাই কিনে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰো কি কাৰণ এটা দুটা আইটেম নাথাকে এখন হোলসেল দোকান বুলি ক'লে ধৰক 1000 আইটেম থাকে আচ্ছা এটো 1 লিটাৰত এটা কাৰ্টনত কিমান পেকেট থাকে 12 পিস থাকে 12 পিস থাকে তাৰ মানে এটো দুটাটো সেল হৈ গ'ল বাকি কেটা তো বেলেগ কাস্টমাৰে লৈ গৈছে সেইটো চাব লাগিব যদি গুদামত আছে তেনেহলে চাই দিব লাগিব আমি ক'ব পৰা নাই চাই দিব লাগিব যদি আছে নাই যদি নাই যোনটো সঁচা কথা আৰু হেতুই আৰু আপুনি কি কয় ন আমিতো যিমান পাৰো সিনসিয়াৰ আছো আৰু কাস্টমাৰক আমিতো যিমান পাৰো আমি নিজেও আমি সাৱধানতে আমি হেৰি কৰি আছো আমি যদি এক্সপায়াৰ মাল থাকে আমি জানি বুজি কেতিয়াও আমি কাস্টমাৰক দিবলৈ নিবিচাৰো কিয়ৰ কাৰণে সেই এটা বস্তুটো হল প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে বেয়া হ'ব পাৰে আমি নিজেও সিনসিয়াৰ কি কাৰণে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী খোৱা মানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি খালে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও বেমাৰ হ'ব কথাটো এনেকুৱা এটাটো আপোনাৰ দোকানৰ বস্তুৰ পৰা খোৱা পাছত হেতু তাৰ কিছুৱাটো এটা বেমাৰ পৰি গ'ল আপোনাৰ দায়িত্বটো কোনে ল'ব ন দায়িত্ব মানে কি এটা চাওক আমিওতো জানি বুজি কিনে কাকো আমি বেয়া বস্তু দিবলৈতো নিবিচাৰো কি কাৰণে বস্তুটো বোধহয় আমাৰ দোকানৰ ষ্টাফে কোনোবা বোলে ভুল বখতো দিব পাৰে মই নকওঁ যে কিয় কয় নিদিয়া নহয় দিয়াটো দিয়া গৈছে যিহেতু হেতু কাৰণে বোধহয় ভুল বখতো দিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা যেহেতু 20 খাটত মাল আহিছে আমিতো মানে সোৱাৰ দৰকাৰো নাই যে মাল নতুন মাল আহিছে 6 মাহটো থাকে ভ্যালিডিটিটো 6 মাহ থাকেও তে হেতু কাৰণে বস্তুটো বাই মিস্টেকত গৈছে আপোনালোকৰ কোনটো গ্ৰাউণ্ড পৰা আহিছে হোজাই পৰা নেকি হোজাই পৰা আহিছে তো তাৰ দোকানৰ কামটো হয় আছে দোকান নামটো কেসি সাহা Pinpur Ponme, Bangso Kudada Long Ninkan Hinia Prangta, Lapusana Por Kilitanga Hormuki Jorang Tek Longlo. Lapen, Kesia Tumpen, Lochitoxi, Apong Kaprek Putot, Long Tulok Plotik, Kulat Impulong Lipuhedo. Lasi, Bangso Kulat Ki, Lo Kachitoga Tingsi, Inkirna Pupura, Kesi Hamrin Head Branch Pen Pachini. Ahoklo, Alangli, Sonjoy Deka Panke, Ninkan Hinia Pranks Tame, Lason Expedited Tang Hormu, Kilong Tanglo, Hasuhut Pen, Tingwailo,
jingwai pen alang li non ne prang yong si long lok pulute li la bang so dokan ke ing pu long lo pu sa su pen jerai pon lo la so teng si bini le thos me long thulok la so bostu la si non na phang bang ke thang la da ke thang compromise la lo si bang so dokan bang ke ing kil nang vek pu sini tu bang ke demand pon lo Dongmuka hawar long pai ni phai kepani ada por phai ner ke papor malompen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Terona hinpen Dongmuka Hospital MPH sialong sei kachilang bombang phobang phi tumphan thesere ke pajor pona berta phirang ke Rajiv Bepen bertang pale Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tularam Ronghang Pike Brasir ke bangdeng amhang ki thegani long pachiton dunsi pai ni phai sir ke par ni sitami Rasinja Klamlong theng piaklim ke asai deng pon lapentu pini sitami Dongmuka Hospital MPH sialong ata por phai ner ke malompen EM Lunsing Terona hinpen sei kachilang bomatumaphan thesere ki sonasai padupon Patumi pen pichen kono patumi bangke sian tulirang rohang sar amen pen BKA pen pinia bangke along fin hospital along setame isu ini atun kan call multiron pon masa program kita pon kasih lasa program pen ini turunan kuri sipi ada ini tu Muhammadiyah along setame lasa program kita pon sontak kaksi along kaprek Karbi along masa program ini bang kita pon kepada masih itu kadang kita hidup में hampinan alang lihan alang li Karbi Anglong arah lihan Theseri kapajir ponalong Dongmuka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron, VDC Chairman Rajesh Teron, Mondola President Purno Inti, Mahamaya Constituency Mohila Morcha pen Mana Inti Pila pen BJP Klembang Phubang Phietum Chitongdur. Non malom so porphan berta mong ton ponsana. Nalitum ajo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo. Alon medical store. Ke chengsi Karbiang bong pen kampucheng pharmacy. Labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nangji sita ladak longpon ekji. Lapen kilong lia dowai nangji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along Nalitumta Humri Ignore. An sose kachini jiapan la abel ki pia number along Humri Iktame. Nanglitum check lapen bulukapen kasilang pon chegang hoy palinga mukha hai hoy ingnik long luma. Long lilang plutang te berta kemido. Altor Bamboo Industries West Karbi Anglong Dongkamuka Malong Nanglitum apor panahok hipin pen humri ignon. Ladak Nanglitum check pen kasilang pon sofa set paling hoton dining chair rocking chair lapin mirror tap hai hui long ponikji. Lasi humri ignon Altor Bamboo Industries West Karbi Anglong Dongkamuka. Lanso se kachini jiapan chingri biarong Dongkamuka mate laber ki pia number long humri ignon. Dihina mopi putat berta lawang thulo. Non-mati MSC constituency ki parlo porukha mate wuthung ajia long pai ni phai ke parni BJP non-mati mahila morcha ingdeng githom executive meeting ki pedopon berta denarong pin phirang ki raji belapen James Melikatum bertang pale. Ada por phai sir ke papor pen porukha medical IBA long non-mati mondola mephu Jyoti Timung pensi lama pangjar ponlo. Mai ching chiaprang BJP asong ki claim chinga tumaphan milur ki kai asai padu pontu. Non-mati Mondol Mohila Morcha में भी ज्योति रोंग फार्पी पेन कचरी पोनामाइलोंग बीजेपी EKDC Mohila Morcha in charge अनपर्टा स्टेट मेंबर हिवाली इंटीपी EKDC बीजेपी Mohila Morcha दुन में भी अंबिका रोंग पीपी IT सेल पेन जिलिना रोंग पीपी सोशल मीडिया को कन्वेनर के सबिन जॉय ब्लॉक डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन रोलनल रोंगहांग non-mati Mondol में फू ज्योति तिमुंग दुन में फू प्रोदीप इंटीला पेन non-mati constituency विदेशी चेयरमैन धुरम सिंह क्रियोतुम चितोंग दुनसी माई इंगसंजिन पेन पचुनपो Ini itu nomati mandol executive meeting itu
meeting long ini ke ni organization meeting pasti ni tu makan ke ini ke je ni tu BJP atol so sigi pang tangtima la bangso alam sini tu cingwai do lapen ni tu ini ada ke cingwai so dolo je mungkin lah ni tu committee ni tu cipang tangko next MSC election sudah nilai tu mungkinlah itu pensi, nilai tu Jepang tang pensi, nilai tu next MSC election sudah nilai tu mungkinlah pensi, hai pun pensi nilai tu punya hai bangke, nilai tu parai pun. Lakan tapi ni lam longkan bang MKB biasa saat itu kita tahu lam mungkinlah biasa cuma Ini lah bangke lah, so mai lo bangke nilai tu bangke executive meeting apa, nilai tu bangke model committee pen 45 zona member juga. Lakan PS wise pen ke secretary no assistant secretary panggil satu presiden kasih tu bangke dan PS Aduh kami mana yang somai lo nak kita ini tunggu cuma buat bangke lah yes itu akan bangke selektif besar demo satu asasi itu ada ke sepuluh pasta apias alo bus tiket dong asasi itu mesti kami minum satu sektor masih dah sobat itu masih itu macam kalau lapan kini itu nomor 3 modal committee menggila lah kita ini tu kita tu habis kami ceham lo semua tak kena apa lo kata sampai dapat kan ini yang kita mungkin atau kami menggila tu sanksi mana iklan pun naik pak perang pun sih mana so ya masih cuma kalau ceham pun cuma siang tapi kita jiran aku emisi election kita kena kira lo asal sohut kalau misalnya ini tu menggila masa tu mana juga dulu kan kampung kan mana pakai kunci nasi kami menggila tu masih hal kecil pun tu masih kan jiran election kita ini menggila masa aja pun kan Karbi prime time kila puan sikang ton paiglo 2 Mei thak mi kurwang 2